Koria kanitha na aikari a gicagi kia Ngong'o Kajiado ya Rugongo maumururukite kanini na kanene mari na matonyo ma wira muoroto ari wa kweheria giko kiria gikoretwo gigiteo kiingiriro-ini gia gicagi giki makiuga wagi wa gwa gute giko giki na kugonderera gwa thirikari ya kaunti ya Kajiado hari ungania wa giko ni imwe cia itumi cia giko giki kwiyumba haha na mugundo uyu wa kanitha wa AIC niguo koretwo gikio giko ni community todo county government rikoretwo ikioya giko kiu na koguo tukagia na dam site nene muno na ikoretwo health hazard kuri ciana cia community no na andu a community no todo ria ciana cioka giikaro-ini kiu ni irakora ciana icio ni irarwara na cost yo igakorwo inene muno. They have been trying na haijakuwa ikifanya, like you talk of fencing, they have even tried to fence, but because the local people, the community doesn't have an alternative to their dam, then they removed the fence and they continue to dam. So together with the government, together with AIC Church, we as a congregation of Good Shepherd Sisters, we want to find a solution to our dams. Matariirie mari ugwati-ini wa kugwatwo ni mirimu iria yumanaga na giko amu ciana ikoretwo igithakira kiara-ini giki nditonogetio muno ni giko giki gikoragwo haha riu tungienda thirikari no yuke iturehagire ma container tugekira giko kiu tondu giko giki ni kirathuru kinya afya itu. Thirikari ituteithie tu iturehere na aria na kinyamu gia gwikira takataka nigetha tutigae gucikia ro uguo ndaita ici ni cingeira muno guku nginya theinie guku gicagi na ciana ici nini ni ikurwara na riu no twende turie community no ibange ikorwo ina mutaratara mwega wa gu collect takataka ici na cigatohota gutwarwo the rightful place kuria ciradampo. Ona nituroria the county council ya Kajiado, ona the area chief na andu aria giothe the ward administrators mahote kushirikiana na ithui nigetha tuige utheru wa handu haha ambapo niho ciana citu igeraga. Aikari aya marenda thirikari ya Kajiado kuigiririka hari ungania wa giko niguo kugiririria maundu ta maya kuhanika. Handu-ini ha Inooro TV kuma gicagi kia Ngong'o Kajiado ya Rugongo, Getwo Wacuka wa Kiari.